Mujumbe wa Kitui ya Katena Olane Makalemulu niwabikia kwithiwa aivothesia itambe kwa kina kwetakana yithwa ya kwa ilani kwithiwa imwesia kaunti kana imwesia isio isi kwithiwa sitilwa itina ki maendeleo. Tukwatiane nake Benjamin Mwaka. Dr. Makalemulu nuenda ene thimavuthisie vyu ukiwa wa kuanya uthui wa nthikwana na wingi wa andu ota undu munini wa musumbiri Rigathi Gachagua withitwe hailumililia mwamba na nguthuya amwe mayumbe kumele mbetani ya kiimani. Makale wetani uvathako na meo kuisya wingi wa andu wiwa kone nyani na kuvoesya metho nzia ingi ile inenganitwe kikatiba. Wasisia katiba yitu inenesa muno katika waiwa mbeza cia serikali ukasisia namba undu andu mana no ukasisia sindu ingi ndu sisi andu memoka ukasisia sindu ingi lo kwa mbesa isu kauti katiba ka kwasu ile kumi mulo kunene 1 shilling 1 man ukwenda kuzisia population yoyoka then uzitasoma katiba na mimi yandu kwenda ovindwa formulas yani thesi ya kwa mbesa isu then ovindwe katiba na kuvindwa katiba ilikuwa ya referendum no bakozi yokulako ya Kenya mukanena ni kana kama vindwe ku no ila wita mazungumzo mutaani no andu rusungumza mutaani na ugo wagwe ni utavindwe katiba ya Kenya ndo ambako kasindiza ndo makwazeswa nakweka dosiko no gani. Muyumbe wa Kitui cha Katini member zamani ya mbunge ya budget na wathuthie nthi Mose Mustalwambe kukilia makulyo maito yulu wa withianu wa mitumile ama milioni ma mbesa ila si avathi wa sekta ni kwathukanyo no kana kusia wanangiko na ulusani mbesa ni yi ila sio zeto mevukone ya NND kwisila koti. Ebinda nebikie akenya mambe okulya mokulyo momo ondo koti wo utumika ni serikali wa mina koswa twine ebinda yingi ya kwithia tamvi tuyosanya koti na twetumia koti tutolunga tutumia ata na no nguthangasya mwene nthi wonze wa Kenya undu tukose vinda tukanene ya finance bill nitwa tukose vinda yingi tukanene ya mbesa situ situmeka kwekata nondo expenditure ne yumana na upande wa budget na finance bill no inengana mbesa la siku tumeka kwa budget no sio na palamba ya serikali zatumeka atu makwadleta anaso ngo value for money with kila tukona chia kwa mbesa hizo kila mundu ngone yakene mwane kana mbesa hizo atumeka undula wailite na ngewa ya olusa ni nthino ti siri itumiseneza nundu asia report ya unta general kila mwaka siasia tutukwasi about a third of our budget kwa maundu ma olusa ni a third of Kenyan budget is about 1.23 trillion basi zini nganu kwa kwika maundu maingi watatutoka bandurulu ni waweta hivi ndatirie ndu muno ya kwika mwaluku na kusehuvya mwatilatala museo wa kinandu wa mwaka wa 2024 ute wa muvine ya mwene nthi na ulova ni ya kupandia serikali silingi bilioni 300 na ile beange kwisila koti na nzia ya kufikia kini kusenzia wanyo wa budget nene sekta ni kwathukanyo na kusia wanyo wa budget mauthukumine maingi mavwanene nthino wa serikali. Finance bill uko nene umthembosi onthe yendekana ya ikapita undu ili suo itembindwe kindu yalo ni kuongela katika masabu ma mbesa bilioni 300 na ile yukulyo ni pepa tutonza kukwata bilioni 300 na ile tutozo kwanya masabu ma budget ma ile nani otu kwasi ati sindu mweta upo wa mbesa ndo siutumika oyikwe kunu mbesa siutumika no gethea wasi ndo siatumika no twasie sikatumike ngetha bai mundu nagwa taino no ni pembeza sikuwa sisi kasobie wisi wa rais wa vice president pembeza sikuwa sikasobie mobisi ma prime minister no ni pembeza sikuwa 10 billion sikuwa sisi kabande miti tukabande miti kubanda miti ni kuseo lakini yukulyo ni tukase mwaka utu kabande miti kana ngatu sobia andu maitu tatwikira mwaka umwe wetha twasie kindu kenene ile yukulile nene with the pay maundu mana magwe wane county isi magwe wane parastatals no kwa na lot of duplication ya efforts kula kwita kindu kumwe kwa ne andu ingi na kila mundu na budget ya kindu ki na wasia kindu kwa twa asiati kindu kike kwa ne mundu bona budget imwe budget yingi lita to kana ita no sit with that na sika safe sika kwa ola court to kwa asia to kosani atyo nthini waonena nyau yutia inene kwa serikali ni muyo mwito wa mathie na muno mivile ya mom de ni itu ya Kenya
trilioni 10 na nusu. Ici nĩyo figure twĩnayo yu, na thĩna mũnene ti ĩndĩ nĩ ũndũ yana, thĩna mũnene nĩ ũndũ ĩndĩ nĩ kwĩwa ile kumini katika kila shilingi yana tukosanya tanthi shilingi 60 sili kwa mandeni ngatatu na monzo kuni tukaje tukaimosizia no lazima tukabika bandu tukaimana kwa makwani na nuko na budget tukwikayo tukwasia na asia kana ona tuyasia budget ndi tukwika beke ngo tutokoma nicho cha kukulania makwani yatu na tumebata na tuhakikisha hata kana ni maendeleo kuthea vilingwa mauvo kwa bamusini wa Ilovi Nito Benjamin Mwaka.